मालेमगी ओइना सिंथानिंगाई ओइरबाई इंडियन ऑयल दुरान कप के 135 सुबह एडिशन था असिगी 15 दा कोलकाता के सोलेक स्टेडियम दा हुडोखरे सही की ओइना पांगथोबा फुटबॉल कंपटीशन असी एशिया लमदंगी ख्वाइदगी लीरबा यामना लेमजनिंगाई ओइरबा मसाना अमनी मसी दुरान फुटबॉल टूर्नामेंट सोसाइटी DFTS अमसुंग ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF अनिना सिंधुना 1994 दा हिमाचल प्रदेश की सिमला दा लेबा अन्ना दाले दे इहान हाना भारत सानबा हौकी इंग कुमजा 1994 दगी 1993 फावबा ब्रिटिश राज्य दा फॉरेन सेक्रेटरी ओइखेबा हेनरी मोर्टिमर दुराना टूर्नामेंट असिबो हौदोकलंबदगी मागी ममिंग लौदना फुटबॉल कंपटीशन असी दुरान कप हाइना खंगनकी भारत निंखा तंबा फंगलबा फावदा हाइबो फुटबॉल टूर्नामेंट असिदा तोंगान रेजिमेंट सिंगदगी लाकबा लानमिसिंग गेस्ट इनवाइटीज ओइना सरुक यारमी असुमना चथरखिबा अदु इंग कुमजा 2013 आर्मी ग्रीन कौबा लानमिगी सानरोय टीम अदुना दुरान कप की ट्रॉफी लौखी मसिना आर्मी टीम असिगी इकोन कोनबा माई पाकपो ओइकी दुरान कप हाइना खंगनरंबा भारत की ख्वाइदगी लेमजनिंगाई ओइरबा फुटबॉल टूर्नामेंट असी 2019 दगी मसिगी 193 सुबा एडिशन दा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ना स्पॉन्सर तौबदगी इंडियन ऑयल दुरान कप हाइबा ममिंग असी हापटखरे हाइबा सही 2019 सिदगी हौना नोंचुब बेंगल आसाम अमसुंग मणिपुर दसु टूर्नामेंट असिगी भेन्यू ओइरखरे इम्फाल की खुमन लंपाक मेन स्टेडियम दा दुरान कप के होस्ट अहुमलक ओइरे खुमन लंपाक मेन स्टेडियम असिदा 2019 अमसुंग हंदकी सही 2023 असिदा इंडियन ऑयल दुरान कप के होस्ट ओइबसिमक लमदमसिगी ओइना यामना साक्थोक चनिंगाई ओइरे ngarang खुमन लंपाक मेन स्टेडियम दा तोंगान बा कल्चरल प्रोग्राम सिंग यावना भारत लानमी की फजरबा मार्शल आर्ट सिंग उत्तुना भाबोक सिंग पुकनिंग चिंगचिनकी मणिपुरी जगोई के टॉप साक्थेक अमसुंग फजरबा कॉस्ट्यूम सिंग अदुना 135 सुबह इंडियन ऑयल दुरान कप हौदोकपदा सरुक याबा लाकलिबा तोंगान बा मियोय खुदिंगमकी थमोइदा अपेनबा फाउनकी ngarang hogdokpagi thoromda manipur gi governor Sri Ajay Kumar Bhala मुख्यमंत्री श्री युमनांग खेमचांद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल धीरज सेठ उप मुख्यमंत्री डॉक्टर लॉसिक दिखो स्पोर्ट्स मिनिस्टर गोविंदास कोंथौजम जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल VMB कृष्णन General Officer Commanding 3 Corps, Lieutenant General Girish Kalia, General Officer Commanding Major General Dinesh Kumar, Durand Cup Organizing Committee Chairman Amadi Senior Civil and Military Officials Sing Amasung Sponsor Toriba Company Amadi Football Fraternity Gi Makok Thongbo Lusingba Kayasu Saruk Yaki ngarang sanakhiba aduda manipur derby gi neroka FC amsung trau FC gi match adu apiba normal time phawbada goal amata sanaba ngamdana draw oiduna point amamam phangnaduna loisin ki ngarang gi match aduda bhabok singi thamoida yamna mathum marang hohanba amadi match gi humputrani thoi suba minute trau FC gi Edrico Rogersta referee na red card piduna sanaba yahon khidaba aduni adubo makhoi tara khaktana fielding tawduna yamna section na sanakhiba dumak ayeng singna peneki ngarangi match ajuda neroka gi sanaro singna su goal onthok nabaka na hotneki amabu oirabasu esa ye khwaidigi liraba Indian Oil Durand Cup na ngasi gi Manipur gi oiriba phibam sida Imphal da host oiduna asiguma tournament ama pangthokpa haibasi taramna ofam thoi Kolkata Ranchi Imphal Shillong amasung Guwahati da tongan matem kun marina 135 suba edition asida match pangthokli ngarang trau FC amasung neroka FC na Imphal derby sanakraba tungda group D gi Imphal sanagadoriba numisingdi August 3 da trau FC amasung FC Rengdai August 5 da na neroka FC amasung Indian Navy FT na match asida lamba thengnagadori aduga FC Rengdai amasung Indian Navy FT na August 12 da amuk thengnagani July 15 dagi August 13 phawba mafam manga asida group stage ki sanagani August 13 tagi hauraga group ki winners sing amasung best runners up ki quarter final match sing sanagani aduga semi final na August 14 amasung kunda sanagani final match ti Kolkata ki Solek Stadium da leriba Vivekananda Yuba Bharati Kiriranganda August 18 nomaijing nimita sanagani haina lokthokre
Indian Oil Durand Cup lising ani kuntaruki championship ta pigadaba cash prize singdi quarter final da mighty horaba team na lupa lakh tara manga semi final da mighty horaba team na lupa lakh kun manga aduga runners up taraba team dana lupa lakh humpugi senfam yauri Asia gi khwaidi liraba football tournament asigi championship ki damaktadi lupa koti amaga lakh kun mathoi oigani haina media report singda palli Bharat ki nupi laktagi tomtin oirabi Mirabai Chanuna handakta Commonwealth Games ta thangna na hat-trick phangduna weightlifting itihas ta Manipur gi mingbu sanagi kaline ikhibagum aikhoigi football team singnasu Indian Oil Durand Cup ta mangjil thaduna azawa mingchat amuktang porokpo oirasanu